nchi ambayo iko enviable kama nchi zingine, sio hivyo? Na hiyo naomba kujitoa, naomba kuwa na discipline. Mabadiliko tusiyaseme kwa kina peke yake, tuyaseme kwa vitendo. Nyinyi kama viongozi, wananchi waone ndani mabadiliko. Mkiwa sema mpo waone mabadiliko. Nchi yetu imekuwa muda mrefu ikiwa kwa desordre, na itaomba muda mrefu pia ili kuiongoza kuitia kwa mstari. Lakini mpango upo, nyinyi wote pamoja na sisi tuempoze mabadiliko. Sio hivyo? Hamtaki mabadiliko? Tuempoze mabadiliko sasa. Lakini mabadiliko hayo lazima ataanzia kwetu binafsi. Sisi wenyewe tuoneshe raia, tuoneshe ulimwengu kama tumebadilika. Hawezi kubadilisha mtu kama hujabadilika. Inawezekana? Inawezekana. Hiyo maantivalera ambayo tunapiganisha, mambo ya ubaguzi, mambo ya corruption, mambo ya wizi, hiyo yote shimano. Tulete usalama kwa wananchi wetu, wakae kwa amani, wadeplase warudi, warifizi warudi, develope nchi yetu. Ndio hivyo. Mimi nawashukuru, nawatakia kazi njema. Kama kuna swali mtaniuliza, lakini nitakuwa nimekaa hapo. Asante sana. Kandi binyuze ku bazarendo barangajwe imbere n'uwitwa Mushikiwiri, bo baragira bati ntabwo tuzigera twemera ko batwambura ibice, tuzarwana kugera ku muzarendo wa nyuma. Ni mu gihe ariko baterwa igikuba, bacibwamo igikuba ndetse bagaterwa ubwoba no kuba kuri ubu ngubu bigaragara ko abakomandazi ba FRDC bamwe batangiye kugenda bahunga nagezweho. Turaza kandi kwinjira neza mu nzira yerekeza Karami, turebe uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na shifting battle, intambara yikomeje kwimukira mu kindi gice cyo muri territory ya FIZI. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na conflict escalation mu bice za Baraka. Abazarendo b'ubwabo bari kugenda barasana, ibiro bikaba zabaye security at risk, ndetse biravugwa ko ibingibi byateje volatility security situation iri mu mwuka mubi muri Baraka. Mama 23 ishobora gutabara, kuko nkuko bizatangajwe na Dr. Oscar Barinda, yavuze ko bafashe Uvira mu rwego rwo gutabara abaturage. Ariko hagati aho bamwe mu ba IO intelligence officers baravuga ko Mama 23 yinjire bamwe mu basirikare be FARDC ndetse n'abazarendo kugira ngo bagire umwuka mubi, maze Mama 23 yinjire mu bice bitandukanye, ivuga ko ije gukiza akakavuyo kabangamye. Ese niko bimeze? Turabwira kubera ku muhanda w'ingira kamaro mu za gisirikare, turebe strategic road, turebe kandi strategic location, territory boundary, border adjacent area, turebe agace kari muri Zimbibi. Turebe rero ibiri kubera kuri RDC ya Uvira FIZI. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Roko informa wacu. Ni mu gihe kandi imbere yanjye hano mfite ubutumwa bwinshi nagiye mpabwa n'aba undercovers bacu bahagaze ku mirongo imbere y'urugamba ku ruhande rwa FARDC ndetse no ku ruhande rwa Mama 23. Ni mu zero turebe iri kugenda biba aho rero Roko informa ziravuga ko muri iki gitondo hazindutse hagaragara mass displacement, guhunga ku bwinshi bw'abaturage, ndetse abaturage bari kugirirwa nabi n'intambara, civilian counting fighting nkuko ro bigaragara. Ni mu zero turebe security lockdown and risk to civilian bizindutse biba ku mirongo y'imbere y'urugamba. Byifashe gute Bwana Safari? Waramutse neza? Mwaramutse. Koma la situation Safari? Noneho byahinduye isura, bikomeje guteza ubujiji nyuma y'aho noneho maginga ya ingabo za Tanzania. Yego. Aho ingabo za Tanzania maginga ya Safari ndumva bitoroshye. Yego. Abakunzi bacu baratwihanganira. Yego. Narenze mbabwira ko ibintu bikaze byahinduye isura nyuma y'aho noneho bitakiri ibanga. Ingabo za Tanzania zaba zarishuye mu rugamba, aho batangiye kugenda bagaragara mu bice bitandukanye mu buryo bwo kuza kuba baje gufasha igihugu cy'u Burundi. Yego. Icyo nakubwira cyo kuva
izi ngabo zatangira kuboneka ni uko byavugwaga ko inyeshyamba za M23 zishobora kuba zarageze mu mujyi wa Karemi. Yego. Umujyi wa Karemi navuga ko nawe wegeranye n'igihugu cya Tanzania cyane, kuko n'ubundi nabo batandukanywa n'iki kiyaga cya Tanganyika, ndetse bashobora no kujya bakoresheje amazi, kuko kugenda mu modoka ni urugendo rw'amasaha 10 n'iminota 20 mu birometero bingana na 386. barateganye cyane, biroroshye cyane rwose kujya muri Tanzania uturutse i Karemi, n'urugendo ruto cyane. Kugeza ubu mu bijyanye n'ibyabereye mu bice by'ahitwa Rwanga, umujyi wigaruriwe na M23 ndetse uherereye no ku muhanda uhuza Uvira ndetse na Fizi, kuri ubu ho byifashe gute mbere yuko wenda abo Batanzania baza gutanga ramforo? Icyo nakubwira cyo ni uko ni urugamba rutigeze rugora cyane M23, kuko n'ubundi gusa n'abahafata barahageze kera nk'uko nagiye mbyuka. Naho abasirikare ba Tanzania se baje bari hehe? Akazi bari kugatangira cyane ntabwo baratangira? Urongera ijwi bwana Safari. Yego. Kuba batari batangira akazi ariko batangiye kugaragara ku mirongo njyarugamba hakurya, kuba babasha kurebesha amaso yabo babasha kugera muri ibyo bice, kuko urumva hari n'impunzi zihunga zikongera zikagaruka. Abaje bavuga uko ibintu byifashe bitewe n'uburyo nyine. Icyo nagutangariza gifatika ni uko bamwe mu baturage bakomeje kugenda bahunguka, bari kugenda bazana amakuru tutari twiteze muri aka gace ka Kivu. Yego. Ariko mu bigaragara nk'uko natwe twari twabonye ingabo zari zaje zikaruhukira i Burundi mu ntara ya Cibitoke. Yego. twari twarebeye irengero ryabo, gusa imbarutso isigaye ni uburyo bukomeye cyane bwo kuba M23 yakora ikosa ikaba yatera nk'ibisasu mu Burundi, noneho Burundi bugasa nkaho ubuzira rimwe ku mbarutso ikomeye cyane ndetse n'intego bafite y'uko bashobora kuba baza barwanya M23 ariko ngo baninjira no mu gihugu cy'u Rwanda. Niyo gahunda ihari. Yego. Biragoye cyane ko byaza guterwa M23 kosa rito cyane. Yego. Ryo kuba yashotora igihugu cy'u Burundi. Bivuze ko bihagaze gute ubwo mu yandi magambo? Icyo nakubwira cyo ni uko magingo ya M23 ikosa. Yego. Ryo gutera igisasu i Burundi. Yego. Tayari twahise twisanga mu ntambara y'ibiyaga bigari. Yego. Hagati aho rero undercovers zanjye ziranyereka ibice byinshi bimaze kwigarurwa, wenda dushobora kubibutsa abantu. Nyuma ya Uvira hari ibindi bice kuri ubu zamaze kugenda bibatombe, ibindi kuri ubu ngubu nabyo bikaba biri kwerekezamo imirwano ikomeye. Undercovers wanjuri Uvira arambwira ati Uvira kuri biragenzurwa na M23 100%. Arambwira ati ahitwa Kigongo turahagenzura, ahitwa Ruhango turahagenzura, ahitwa Makobora neza neza naho twamaze kuhafata. Kuri ubu turi kwerekeza muri Makobora ya kabiri. Ni mu gihe undi nawe undercover muri FRDC warambwira ati ntibababeshye, ahitwa Munene turafite, ahitwa Shima, Kabumbe, Kambondozi, Mboko, Ndundu, Rusenda, Rweba, Ikebera, Baraka, Katanga na Fizi turahagenzura 100%. Hari mu ruhande rwa FRDC n'abazarendo, nitwe turi gukurikirana buri kintu cyose gikomeje kugenda kibera hanga. Naye ngayo gukorera bwana Safari cover ziri kutwereka ko bagifite ubugenzuzi muri ibi bice. Komeza. Niko bimeze, ni nako binagaragara kuko nubwo yumva ngo utwo duce
icyo natangaza ni uko byabaye confirmed. Yego. Ariko nakubwira ko ibice byinshi hafi ya byose muri iyi teritwari ya FIZI biri mu maboko ya M23 mu buryo bw'ibanga bukomeye. Hagati aho rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane cyane rwose. muri karami haje andi makuru andakava wanjye uriya yampaye amakuru nuko yampaye mu rurimi rw'igifaransa, ariko ifoto yonyine mbonye iragaragaza uburyo ki ibintu bitoroshye, ibintu ntabwo byoroshye nk'uko rero bigaragara. Ngiye kubibabwira mu buryo burambuye, uranyemerera mbibwira abadukurikiye, nubwo rero bimpaye mu gifaransa ndagerageza mpite mbishyira mu kinyarwanda mbabwire icyo bishatse kuvugaho. Anyeretse ifoto y'umusore mbona bamennye umunwa, bigaragara ko yahohotewe cyane, bigaragara ko biteye agahinda. Nkaba rero agira ati mututsu y'umwange mwira, agira ati ugenekereje mu kinyarwanda rero aragira ati amagambo akomeye aragaragaza ivangura ry'urwango rishingiye ku bwoko yagaragaye mu mashusho ari gukwirakwira, aho umusirikare wa leta ya Kongo yumvikanye avuga amagambo akurikira mu gihe cy'iperereza ku musivili w'umunyamurenge wahohotewe. Ati ni umututsi bagomba kumwica aho yafatiwe, aho kumuzana hano twamaze kwinjirwamo ndani. Aya ni amagambo yavuzwe mu gihe uwo musivili wari umworozi woroheje yafatiwe mu murima we muto mu gace ka Keremi. Uwo muntu nta bikorwa bya gisirikare cyangwa ibyaha by'umutekano yashinjwaga uretse gushinzwa isura y'ahakomoka. Ni ngombwa kwibutsa ko mu gace ka Keremi no mu bindi bice mu byahoze ari intara ya Katanga abanyamurenge bamaze imyaka myinshi bakora ubworozi bw'umwuga mu duce twahitwa Vyura, ahitwa Moba, kuri ubu bakomeje kugenda bagirirwa nabi. Nk'uko rero bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bivugwa, abaturage bakomeje kuba mu bwabo bukomeye, ndetse nawe wari watubwiye ko M23 yabiri kwerekezayo, zo bihagaze gute? Uhita unabihuza tugaragaza nyine nyuma yo kugaragaza akagahinda k'abaturage. Icyo nakubwira byo bamaze kugerayo misiyo ikomeye cyane M23 ifite. Yego. Irashaka gufata ibi bice byose ndetse na Katanga yose. Nduzi yuko abafazi umujinya bafite nuko bari bazi ko Kabila ko kari mu buhungiro. Yego. Bamwe bashyigikiye abafazi aho nari nihagarariye kwa kundi uburimo bihagararira nyine bumvira imvugo ku muhanda. Yego. Numvaga bamwe bavuga ko kuba Kabila yongeye kugaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Byaba ari ikimenyetso gikomeye ko Kabila nawe tayari yaba aje gutera ingabo mu bitugu ihuriro rya AFC. Yego. Kuko navuga ko ino intara ya Katanga niyo Kabila Yozefu akomokamo. Yego. Bigaragara ko abaturage bamwe nyine bari kuri bari opoze na AFC nabo basa nk'aho bamaze kubona ko bitoroshye cyane. Byaba bigaragara ko AFC yaba ishaka kwigarura ino ntara ya Katanga iy'umutima ukomeye cyane wa leta ya Kinshasa. Hari abari kuvuga ko hashobora kuba hari bamwe mu bo batangiye kwinjira muri ibi bice bya Karami bo muri M23 kugira ngo bazabashe gukora operation. Hari amakuru bifiteho bwana Safari? Niko bimeze cyane. Buriya njyewe bitewe n'ukuntu wumva ndeba n'uburyo M23 yateguye uburyo igomba kurwana muri ino side Kivu. Yego. Nakwemeza ntashidikanya ko n'ubundi M23 ibi bice byose yabigenzaho. Icyo nakubwira cyo nanagutangarije kandi uzabona nyuma y'aho bamwe mu bayobozi ba M23 bagaragaye ku gice gihana imbibi na Zambia n'Uburundi bice na Kongo. Bakora iki? Nyine yifotoreje aho ngaho mu buryo bugaragara, bisa nk'aho naho bagezeyo kugira ngo bazakumire imisanzu igiye itandukanye.
hari umusada uteganywa se kuva muri ibyo bice mu makuru ahari? icyo nakubwira cyo imisada ntiyabura kuko turebeye hamwe twabona Zambia yenda kwegerana Zangora kandi menye ko ibi bihugu byose biri muri sadeki